Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Joseph Kabila baye perezida wa Kongo Kinshasa yatangaje ko igihe giheze agashyirwa iherezo ku gitugu kimaze kwimika mu iki gihugu yategetse imyaka 18. Mu kiganiro kirekire n'ikinyamakuru Libre Belgique cyabaye ku itariki 20 ukwezi kwa gatatu, Kabila atangira bazwa ku gitero cya drone cyagabuye umujyi wa Goma ku matariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, akabaza uko acyakiriye cyane ko ari mu bari bagambiriye muri icyo gihe. Kuri Kabila avuga ko buri gihe abanyekongo bagambiriye kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi, kandi ko byagaragaye cyane mu bice bya Masisi n'imisozi miremire mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo hamaze igihe havugwa ibitero bya drone za FARDC mu basivile. Ikinyamakuru kitari kurero bwana Kabila wakatiwe urwo gupfa n'ubutegetsi bwagukurikiye ushinjwa ko mu buyobozi bwa M23 umva hazaza wari he kudahabwa agaciro nk'uwahoze ategeka igihugu. Ikinyamakuru cyamubazaga mu gusubiza adaciye ku ruhande ati ntacyo bimbwiyeho nyuze hose bamfata nka Kabila wahoze ategeka Kongo Kinshasa. Ikibazo gikomeye ni ibibazo igihugu cyacu kirimo, kuko ubona ko byagejeje Sudani aho iri uyu munsi hari ibyo bizanaba ku gihugu cyanjye. Umunyamakuru ari Libre Belgique atese ubwo urashaka kuvuga ko ubona Kongo Kinshasa yacitsemo ibice, uburengerazuba bukwabwo n'uburasirazuba bukwabwo, nawe mu kwahuranya ibimenyetso rwose birari ko igihugu kizaba nka Sudani. Iyi Sudani mbabwire yacitsemo kabiri kandi ninatekanye. Uyu munyapolitiki wategetse Kongo Kinshasa imyaka 18 ntatinya kuvuga ko ubona igihugu kiri mu cyerekezo kibi ku ngoma ya Tshisekedi Chilombo wamusimbuye, kuko ngo natareba neza igihuru kizabyara igihunyira. Umunyamakuru atari kunone kubugaragara igoma mu bice bigenzurwa M23 nabyo biteza ikibazo. Joseph Kabila avuga ko kuba bigoma bitagateje ikibazo ko afite inzu yaguze 1999 afite urugo ariwe, atariko kugenda ku muryango wanjye byanatangiye 2019 kandi mfite uburenganzira bwo kuvugana na buri munyekongo wese ngamije neza yabo no gushaka amahoro n'imibanire myiza. Joseph Kabila Kabange avuga adategwa ko buri munyekongo wese aho ari, yaba mu gihugu cyangwa se mu mahanga, yaba ari impunzi cyangwa se umuturage usanzwe, akwiye guhaguruka akarwanya igitugu cya Tshisekedi yamaze kwimika mu gihugu no kubategeka tubariza iteko nshinga. Abajijwe uko abona ibiganiro biri kuba ndetse n'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa n'ibiganiro bije mu M23 n'ubutegetsi, Kabila avuga ko naho bizageza igihugu kuko cyabuze cyangombwa ari ubushake bwa Kinshasa. Ibindi barimo ari ukwikigita bagaseka kuko Kinshasa idashaka amahoro iyo urebye uko yitwara. Kuri ngo ikibazo Kongo Kinshasa ifite kuri ubu ni imiyoborere mibi no kutagira icyerekezo kwa Kinshasa. Libre Belgique ivuga ko Kabila adakozwe gahunda iri mu gihugu yo gushaka guhindura iteko nshinga, kuko ngo ubutegetsi buri bwana ryanze 2019 kandi ko kurihindura bitari mu nyungu za Rwanda ari agatsiko gato k'abantu bake bafite ubutegetsi bashaka kubugumana. Muri 2015 byavuze ko Kabila nubwo yashatse guhindura iteko nshinga rya Kongo ariko arabihakana akavuga ko 2019 ubwo yanze ko warikoraho kuko yumva kuko rimeze uyu munsi rihagije ngo rifashe abaturage ba Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa buri uyu munsi buvuga ko bushaka iteko nshinga ry'abanyekongo kuko rihari vuga ko ari iry'ababirigi. Kabila avuga ko abanyekongo bose barakari ubutegetsi kandi bigaragare mu bikorwa nka za Katanga, agasanga atari abanyakatanga gusa bashaka impinduka mu gihugu, ari abaturage bose ba Kongo, ku buryo yakwiye ku butegetsi bwa Tshisekedi buvaho uko byagenda kose n'abamushyigikiye bakajyana. Kabila agaragaza ko ibintu bimeze muri Kongo Kinshasa n'ububirigi ubwabwo busa n'ubwamaze kuvanamo akarenge butakiryamye ku butegetsi buriho. Muri kino kiganiro Kabila yongeye gushinja Tshisekedi ryo kuba barisha amasezerano bagiranye ubwo perezida uriho yashyikirizwaga ubutegetsi 2019. Ati muri 2019 umuryango wanjye wa politiki FCC wasinyanye amasezerano na Kaci, ihuriro rya Tshisekedi na Kamere, twari dufite ubwiganze bune kushinga amategeko no muri Sena ku buryo Tshisekedi atashoboraga kuyobora igihugu atadufite. Twashyizeho ubwo bufatanye kugira ngo imirimo y'igihugu ikorwe mu ituze kugeza ku matora akurikira. Nyuma yaho Tshisekedi n'umuryango wa politiki bavuze ko nta masezerano yigeze abaho, ariko ibyo bavuga sibyo kuko hari kopi imwe yonyine kandi nayo ibitse kuko nzi ko yonza kuyibaha bari guhita bayishyira ku mbuga nkoranyambaga. Mabwire kandi ko umudugudu wa Kanume horere muri groupe Mayikoko muri teritwari ya Walikale muri kimwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa habereye imirwano ikaze ku cyumweru hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo. Nk'uko amakuru atandukanye ava mu gace bitangaza, imirwano yatangiye mu rukera hagana mu masaha 11 za mu gitondo ubwo Wazalendo yagabaga ibitero ku indiro by'inyeshyamba biri muri ako gace. Kuva icyo gihe urusaku rw'imbunda ziremera n'izoreje rwumvikanye muri ako karere bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi barahunga. Abaturage bafatiwe hagati bagumye mu ngo zabo bifungiranye. Groupe Mayikobo yari imaze hafi umwaka igenzurwa M23 nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo zagenzuraga. Nk'uko ikinyamakuru Turuteze cyabyanditse, mu byumweru bishize havuzwe ibikorwa byo kongera ingufu ku nyeshyamba za M23 mu duce duturanye na Ikobo, cyane cyane muri Groupe Makisimba. Uku kwimuka kw'ingabo bikeka ko bagabanyije ingufu mu birindiro bimwe na bimwe by'inyeshyamba, cyane cyane mu gice cy'uburengerazuba bwa Belarus, umurwa mukuru wa Groupe Mayikobo. Ari nayo mpamvu ivuga ko Wazalendo yagerageje gufatirana ngo yongere kwigarura ako gace. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rikira ku cyumweru kandi ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa biravuga ko zakaje umurego mu bitero by'indege zitagira umuderevu z'abiyahuzi.
ibitero byibasiye uturere dutuwe cyane harimo imidugudu ya Gakenke ndetse na Karengi ndetse na santire ya Minembwe nk'uko bigaragara mu itangazo yashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa FCM Lawrence Kanyuka. Iri tangazo rivuga riti ibitero bitarobanura byateje urupfu, bitera guhunga kwinshi kw'abaturage ndetse binangiza imitungo myinshi. Itangazo ryongeyeho ko bigaragaza kwiyongera kw'ibikorwa bigamije kurimbura abaturage baho. FCM irahamagarira abanyekongo ko bahamya ibyo bitero byateguwe bikorwa nkana kandi byeruwe byibasira abaturage b'abasivile bikorwa ku mugaragaro isi yose irebera yicecekeye. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Kinshasa ariko kandi yasabye umushinjacyaha mukuru gutangiza iperereza nyuma y'akayabo ka miliyoni by'amadolari arenga miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda yafatiwe ku kibuga cy'indege. Amashusho yafashwe agakwira ku mbuga agaragaramo umugabo witwa Jean Robert avuga ko amafaranga hari kandi avuye muri banki nkuru y'igihugu. Uyu Robert abwira undi bari kumwe utagaragara atinda kwishyura $100,000 by'amadolari. Amafaranga yaravuye muri banki nkuru, amafaranga arahari, ari amafaranga menshi $100,000 by'amadolari ngibi. Amafaranga arahari ahantu hose no mu bwogero urafata $200,000 nanjye ndatwara miliyoni imwe y'amadolari. Minisitiri w'ubutabera Guillaume Ngefato Ndoko Andari yahise yandikiye umushinjacyaha mukuru amusaba gutangiza iperereza ku mafaranga agera kuri $1,900,000 y'amadolari ku kigo nyine cy'Anjiri. Yasabye ko amafaranga itajyana muri banki nkuru y'igihugu agatangira iperereza. Kugeza ubu nta uzi aho amafaranga angana gutyo yaragiye cyangwa se nyirayo. Cyakora abanyamakuru batavuga n'ubutegetsi buriho bemeza ko umuhungu wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Anthony Tshisekedi yababiri inyuma. Ubutegetsi bwa Kongo bwakunze kuvuga ko burimo ruswa no kunyereza amafaranga ya leta, ndetse umwe wabaye minisitiri w'imari wahunze Nicolas Kazadi yigeze kuvuga ko amafaranga y'inkunga z'amahanga no kuvuga amafaranga ya leta abayobozi bayigabanya. Minisitiri w'ubutabera buje bafashe amafaranga kuyigabanya hagati yabo. Hanyuma kandi mu kiganiro n'abanyamakuru yakoresheje kuwa gatandatu ushize i Kinshasa, umunyapolitiki urwanya ubutegetsi Derise Sanga yagaragaje ishusho ihangayikije ku bijyanye n'igisirikare n'umutekano mu gihe cy'imyaka 6 Tshisekedi amaze ku butegetsi 2019-2025 nubwo ari amafaranga menshi yashowemo. Aganira n'abanyamakuru ibihoza ari umudepite watorewe Irwiza muri Kasayi yagaragaje ubwiyongere bukabije bw'ingengo y'imari mu nzego z'umutekano n'igisirikare ku buyobozi bwa Perezida Tshisekedi, aho ingengo y'imari y'igihugu irenga 30% yagenewe izi nzego. Yagaragaje ko hagati ya 2019-2025 abo mafaranga yageze kuri $13,665 z'amadolari y'Amerika, ariko ntihagire impinduka na nyazi zigaragara ku rugamba. Ati nakwiyongera ingufu kugaragara ko igisirikare nta mutekano urambye hari ku baturage. Ati ikibazo kimwe no kibazwa n'umutungo wose washoboye mu kurinda igihugu, umutekano n'intambara wagiye hehe, ninde wungukirwa n'amafaranga y'intambara niba atarafashije gukomeza ubushobozi bwacu bw'ibikorwa no kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Ikibazo gishobora kuba gihishe ubucuruzi bw'intambara, abaturage bafite uburenganzira bwo kubimenya. Uwo ni Derise Sanga uwahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu ageraho agashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kugira uruhare mu ntambara hagamijwe gutinza igihe no kwirinda kubazwa ibisobanuro. Umuyobozi utavuga n'ubutegetsi wasabye ko hashyirwa mu bikorwa igishushanyo mbonera cya komisiyo y'amatora ku itegura ry'amatora ataha ateganyijwe ku itariki ya 23 Ukwakira mu myaka 2 iri imbere. Ati guverinoma izi ko dukurikije itegeko nshinga n'isaha ya Repubulika asigaranye iminsi 946 gusa ku butegetsi mbere y'uko manda ya kabiri n'iya nyuma ya Tshisekedi irangira. Umuyobozi benshi ubutegetsi buriho bifuza ko Tshisekedi yaguma ku butegetsi kugira ngo ahagarike icyo bise ubushotoranyi bw'u Rwanda. Derise Sanga yatewe utwatsi rw'urwitwazo avuga ko rushobora kuzatinza amatora ari mu myaka 2 iri imbere. Yamaganye kandi gukoresha intambara nk'urwitwazo rwo gufatira demokarasi. Sanga ati nyuma yo kurwana n'abaturage mu mihanda isubikora ry'amatora hagati ya 2016 na 2018 Tshisekedi nabo kigiye ntibashobora. Ubu kandi abandi bantu bari nyuma y'isubikora rishya bitwaje intambara. Naranganije amaso umunyamakuru byakirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika. Manitsiko General David Sejuso wamenyekanye nka General Tinyefuza wose ashinzwe guhuza ubutasi muri Uganda yavuze ko 2013 kuba yarahungiye mu Bwongereza atari ubwa cyangwa se kwemera kuba igikoresho cy'abazungu nk'uko abantu bamwe babyibeshyeho. Uyu musirikare ukunda kuvuga ku ngingo abandi batavuga muri kano karere avuga ko arabibaza impamvu atahungiye muri Kenya, Tanzania cyangwa se ahandi muri kano karere. Yavuze ko yagiye mu Bwongereza ko igihugu cyari gifite ubushobozi bwo kumucungira umutekano kurusha ngaha mu karere. Muri 2013 General Tinyefuza yahunze ubutegetsi bwa Perezida Museveni ubwo avuga ko ari umugambi wo gutegura Muhoozi Kainerugaba ngo azasimbure se ku butegetsi. Ikinyamakuru Chimp Report yavuze ko General Tinyefuza mu kiruko cy'izabukuru yavuze ko guhungira ku banyamako atari ubwa kuko na Yesu uvuga muri Bibiliya yahungiye mu Misiri ndetse n'umwa Paul yahungiye i Roma. Hari abanyamako babashaga kumurinda bamutotezaga. Umwe wanyamakuru akari umunyapolitiki Kiyegira niwe watangije intambara y'amagambo avuga ko uburengerazuba bw'isi bwakolonije Afurika kugeza ubwo ushaka kungajye bakamuha mikoro mu nyamakuru byaho agasabye ubutegetsi bwa Afurika. Uyu mugabo yatanze urugero kuri General Sejuso wahunze Uganda akajya mu Bwongereza akagirirwa yarikokereje umunyamakuru nka BBC anenga ubutegetsi bwa Uganda. Nyuma ngo yakaba yarungiye mu Museveni bihugu baturanye agaragaza ko abanyafurika turi mu mukolonize bucya niba batabizi. Ubwo General David Sejuso yahungaga yavuga ko abasirikare namwe mu bategetsi n'abanyapolitiki badashaka kumuhuza asimbura se ku butegetsi bicwaga.
wahitamo guhunga aho gupfa. Nyuma y'imyaka 5 bo mu buhungiro mu Bwongereza, byavuze ko Perezida Museveni yamuhamagaye kuri telefone akamubwira ko nta jenerali ukwiye gusazira mu buhungiro muri Uganda, bityo aragaruka mu gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakodeje muri barandika banditswe Vice President wa Kenya Kindiki Kithure yikomye Rigathi Gachagua yasimbuye kuri uyu mwanya, wahaye leta iminsi 10 yo kuba yakemuye ikibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Meru bitayobye abaturage bakirwanaho. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko Kindiki yanenze Gachagua ko ari kugumura abaturage, abahamagarira urugomo ndetse amwibutsa ko igihe yamaze ari Vice President nta kintu yamariye abaturage b'aka karere ku bijyanye n'umutekano. Bwana Kindiki yavuze ko babona ntacyo atakoze ngo umutekano ugaruke kuvogereye ku butegetsi, agasanga kuba Gachagua ari kugumura abaturage abiterwa n'ipfunwe no gushaka gukina politiki ku bintu bitari byo. Rigathi Gachagua wirukanye ku mwanya wa Vice President ava ku butegetsi bwa Perezida William Ruto budashoboye, ndetse ko atanakwiye guhabwa manda ya kabiri, agomba gutegeka manda imwe uko byagenda kose. Mbabwira ariko kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Kenya yavuze ko abanyakenya bagiye kurwanira Uburusiya mu ntambara na Ukraine bazahabwa imbabazi nibasubira iwabo. Minisitiri Musalia Mudavadi abivuze nyuma y'uruzinduko yaherutse kugira mu murwa mukuru w'umuziki w'Uburusiya mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, ndetse bikaba byaremejwe ko n'abandi banyakenya bazongera kwinjizwa mu ngabo z'Uburusiya. Mu mategeko ya Kenya binyuranije n'amategeko kuba abaturage b'icyo gihugu bakwinjizwa mu ngabo z'ibihugu by'amahanga n'icyaha gihanishwa igifungo gishobora kugera ku myaka 10. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya igiranye ko abanyakenya barenga 152 binjijwe mu ngabo z'Uburusiya mu buryo binyuranije n'amategeko kugira ngo barwane ku murongo w'imbere ku rugamba. Ibintu byatangiye mu mezi hafi 6 ashize, ndetse birimo n'abaturage bo mu bindi bihugu byo muri Afurika birimo n'u Burundi. Abanyakenya bamwe bava ko bashutswe bagashiduka barwanira Uburusiya mu gihe bari babanje kwizezwa akazi gahemba neza ka gisivile, bakaza kwisanga batirwa kurwana muri Ukraine, akenshi bagasinya amasezerano mu rurimi rw'Ikirusiya badasobanukiwe ibikubiye muri ayo masezerano babaga basinye. Ahandi babwire ko ubuyobozi bw'Ubwongereza bwohereje itsinda ryerere ry'intasi imbere gato y'uranisha riheruka ryabereye mu rukiko rw'ubuhuza rwitwa Permanent Court of Arbitration ruherereye Irahi mu Buholandi. Iryo tsinda ryari ryazinduriwe gukusanya amakuru ajyanye n'ikirego u Rwanda rwateguraga ngo rurege Ubwongereza ku masezerano y'abimukira afite agaciro ka miliyoni 134 ruvuga ko butubahirije. Nk'uko amakuru aturuka ku bantu bazi by'icyo kibazo bivuga, abagize iryo tsinda bakoze bishimiye ko bakorera ikigo cy'iterambere, bita abajyanama batanga inama z'icyo u Rwanda rwakora ngo Ubwongereza bwuruhe amafaranga burugomba. Iyi myitwarire ivuga ko yari ifitanye imikoranire n'urwego Foreign Commonwealth and Development Office cyahoze cyitwa Department for International Development. Binyuze muri ubwo buryo abo bantu ngo bashoboye kugera ku bantu barimo abanyamakuru, abanyapolitike, imiryango itereta n'abayobozi mu bucuruzi. Amakuru bakusanyije yasuzumwe n'abayobozi b'Ubwongereza abafasha gutegura no gukomeza ingamba zabo mu rubanza, bizeye ko azabafasha kwiregura neza mu rukiko. Umwe watanze amakuru ati ibi ni ibintu byakozwe nabi kandi bizagira ingaruka. Icyakora ngo ari icyizere cy'uko nyuma y'uru rubanza ibihugu byombi bizakomeza ubufatanye bwabyo uko byari bisanzwe. Amakuru kuri iyi ngingo ava ko ibyakozwe kubera impungenge zari mu nzego z'Ubwongereza zo kwiregura kwabwo gutari bugira ireme, bityo abayobozi babwo bahisemo gukoresha uburyo bw'ibanga kugira ngo babone amakuru yari bibafashemo bityo bihombye u Rwanda. Nubwo babikoranye ubuhanga ariko ngo ntacyo byabafashije kuko ayo makuru atemeye nk'ibimenyetso mu rukiko hakurikijwe amabwiriza y'urwego rw'ubukemurampaka, bityo akaba atakwifashishwa mu buryo bwemewe mu rubanza. Hari kandi amakuru avuga ko iki gikorwa cy'ubutasi cyakozwe mu ibanga, hakibazwa uburyo cyakozwemo nuko cyubahirije amategeko n'imigenzereze isanzwe mu bya diplomasi. Biravuga kandi ko bimwe mu byatangajwe cyangwa se byatanzwe mu rukiko bishobora kuba byarashingiye ku bibazo byabajijwe n'abakozi b'ubutasi mu gihe cyo gukusanya amakuru bashakaga. Ibi kandi bishobora gutera amakimbirane hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza yakura u Rwanda rusiye mu mafaranga akomoka ku iseswa ry'amasezerano ubufatanye mu kwita ku bimukira. U Rwanda rurashaka kwishyurwa miliyoni 134 z'amadolari ruvuga ko Ubwongereza bufite inshingano zo kuyarwishyura hashingiye ku byo rwiyemeje mu masezerano u Rwanda rubona ko atigeze aseswa mu buryo bwemewe. Ubwongereza bwo buhakana iki kirego bugasaba ko cyateshwa agaciro kuko ngo u Rwanda ruvuga ko biterwa n'impamvu za politiki aho kubiza amategeko. Mu byo bwatanze mu rukiko umujyanama mu by'amategeko w'Ubwongereza Tasmin Sabing yavuze ko igihe u Rwanda rwatangiye iki kirego gira nuko rutishimiye ibihano London yarushyiriyeho muri Gashyantare umwaka ushize kubera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, nk'uko ikinyamakuru The East African cyabyanditse. Ibyo bihano birimo guhagarika inkunga itanga mu buryo butaziguye, kugabanya ubucuruzi hagati ya Kigali na London no kugabanya imikoranire ya diplomasi. Abunganira Ubwongereza bavuze ko icyemezo cy'u Rwanda cyo kujya mu gukemurampaka cyaburanye n'izi ngamba bigaragaza ko amakimbirane atagarukira ku masezerano gusa. U Rwanda ruvuga rushize amanga ko ikirego cyarwo gishingiye ku mategeko gusa. Amasezerano avugwa ngo yatangiye mu mwaka wa 2021 aza gukumirizwa ku masezerano afite agaciro k'amategeko ya 2023 yari agamije gutuma bamwe basaba ubuhungiro boherezwa mu Rwanda bavuye mu Bwongereza kugira ngo basuzumirwe ubusabe bwabo bwo guhabwa ubuhungiro mu Bwongereza mu gihe bagomba kuba bari mu Rwanda. Ubwongereza bwari butanga amafaranga yo kubatuza cyangwa se kwitabwaho mu bundi buryo. Nubwo Ubwongereza bwatanze amafaranga ya mbere arimo miliyoni 131 y'amadolari mu gutangiza amasezerano y'umwaka wa 2023-2024, gusa u Rwanda rukavuga ko andi mafaranga rutarishyurwa. Vuga kandi ko mu gihe hatarabaho iseswa ryemeye ry'aya masezerano inshingano z'Ubwongereza zo kwishyura zigomba kubahirizwa.
byihutirwa. Kigali kandi igaragaza ko ingingo zijyanye no gutuza impunzi ziri mu kaga zigifite agaciro. Ubwongereza buvuga ko u Rwanda rwemeye iseswa ry'amasezerano, bityo inshingano z'amafaranga n'ibikorwa byose bikaba byararangiye. Nubwo ibyo bikorwa by'ubutasi bivugwa bitari mu nyandiko zemeye ziri mu rukiko, bigaragaza uburemere n'ubwitonzi bukenewe muri uru rubanza. Iburanisha rirakomeje irahe, kandi icyemezo kizafatwa gishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku mpande zombi no ku mikorere rusange y'amategeko n'imikorere mpuzamahanga ku bijyanye n'abimukira. Muri Afurika bambwira ko ingabo za Sudani zahakanye ko arizo zagabye igitero cyica abantu ku bitaro bikomeye ku wa gatanu nijoro mu mujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu ugenzurwa n'urwanya umutwe witwara gisirikare uhanganye nazo Rapid Support Forces. Umuyobozi wa OMS yavuze ko abantu 34 barimo abana 13, abaforomo 2 n'umuganga umwe bapfiriye muri icyo gitero cyagabwe ku bitaro binigishirizwamo bya El Dahen, n'abandi 49 barakomereka. Yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati amaraso yamaze kumeneka bihagije, anasaba impande zihanganye guhagarika intambara imaze hafi imyaka 3 itangiye. RSF yavuze ko indege nto y'intambara itajya mu pilote cyangwa se drone ingabo za leta yarashe kuri ibyo bitaro byo mu mujyi wa El Dahen, umurwa mukuru wa leta East Darfur. Kuri uwo munsi abayisilamu bizirizaga umunsi mukuru wa Eid. Sudani yinjiye mu ntambara y'abenegihugu muri Mata mu myaka 3 ishize, ubwo habaga ubushyamirane bukomeye bw'uhatanira ubutegetsi hagati y'ingabo za leta na RSF. Impande zari zigeze kuba abafatanyabikorwa nyuma yo gufata ubutegetsi binyuze muri kudeta ya 2021. Kuva icyo gihe abantu barenga 150 bamaze gupfa muri iyo ntambara, naho bagera kuri miliyoni hafi 12 bavuye mu byabo, bangana hafi na 1/3 cy'abaturage b'icyo gihugu. Umuryango w'abibumbye uvuze ko ariyo makuba ya mbere akomeye cyane ku isi akeneye ubutabazi bwihutirwa. Mu makuru mpuzamahanga mabwire ko imbangukiragutabara enye z'abayahudi zitanga serivisi z'ubutabazi zatwitswe mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres w'Ubwongereza. Polisi y'Ubwongereza yavuze ko ibitero bifatwa nk'icyaha cy'urwango rushingiye ku kwanga abayahudi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko ibitero biteye ubwoba cyane kandi bibabaje cyane, mu gihe Minisitiri w'Ubuzima West Streeting yavuze ati Imana ishimwe ko bigaragara ko n'abakomeretse tugomba guhagurukira hamwe tukarwanya urwango ku bayahudi. Ishami rishinzwe kuzimya inkongi ry'i Londres ryahamagaye ku muhanda wa Highfield mu gace ka Golders Green ahagana mu masaha 7:40 z'ijoro ku isaha yo mu Bwongereza. Abazimya muri batangaje ko imyiburungushure myinshi cyangwa se surrenders yaye muri izo modoka yaturitse, bigatuma n'amadirishya y'inzu z'amacumbi ziri hafi aho ngaho ameneka. Amashusho ya kamera z'umutekano CCTV agaragaza abantu 3 bakekwaho icyaha bagana kumbangukira gutabara mbere yo kuzitwika. Mabwire kandi ko umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabara na Burayi na Amerika Utani yavuze ko umuryango urimo gusuzuma ibyavuzwe na Israel ko Iran ifite ibisasu bya Misiri ishobora kurasa bikagera ku mirwa mikuru y'ibihugu by'i Burayi. Ku wa gatandatu ingabo za Israel zavuze ko Iran ifite Misiri zishobora kurasa i Londres, i Paris ni cyangwa se i Berlin. Umunyamabanga mukuru wa Utani Mark Rutte mu kiganiro First Nation cy'itangazamakuru CBC cyo muri Amerika ku cyumweru yavuze ko Utani idashobora kubyemera kuri ubu, ariko yongeraho ko igihe byaba byemejwe ko ari ukuri byaba ari gihamye indi ko ibyo Perezida wa Amerika arimo gukora ari ingenzi cyane. Yagize ati ibyo tuzi neza nuko Iran bari hafi cyane yo kugira ubwo bushobozi. Yongeraho ati ariko ibi niba ariko bimeze ku kigo cya gisirikare cy'Ubwongereza Diego Garcia turacyarimo kubisuzuma, ariko niba ari ukuri bivuze ko bafite ubwo bushobozi, niba atari ukuri turabizi ko bari hafi cyane yo kugira ubwo bushobozi. Naho umucamanza wo mu Faransa woye akanama k'urukiko mpuzamahanga bya ICC kasohoye icyemezo cyo guta muri yombi Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu mu myaka 2 ishize. Yavuze ko kuri bagoye no kubona ibyangombwa by'ibanze bya buri munsi nyuma yo gushyirwa ku rutonde rw'ibihano rwa Amerika. Yavuze ko uburyo bwo kwishyura hafi ya bwose bukoreshwa mu Faransa bugenzurwa n'Abanyamerika kandi akaba atemerewe kubukoresha. Nikolagu yavuze ko atagishoboye gukoresha ikarita ya banki, gutumiza ibintu kuri Amazon, gukora booking y'icumbi cyangwa se kuriza amafaranga binyuze kuri Expedia na booking.com. Yatangaje televiziyo y'Ubufaransa ati twasubiye inyuma mu myaka 30 ishize, ni nk'imashini y'igihe idusubiza mu isi ya mbere y'ikoranabuhanga. Iyo televiziyo yavuze ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse mu baruwa 7 asaba ko ibyo bintu byakurwaho, ariko ko abatetsi ba Amerika batarabyakira neza. Amakuru aturuka muri Perezidansi avuga ko Ubufaransa bukomeje gukurikirana iki kibazo binyuze mu nzira za diplomasi, kandi babajwe no kuba nta gisubizo cyiza kiratangwa na Washington. Ubwo yavuze ko yizera ko azaguma ku rutonde rw'ibihano mu gihe cya manda ya kabiri yose ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Umucamanza yagaragaje ingaruka nini bizagira ku nzego za demokarasi, ati niba abashinjacyaha batinya gukurikirana, niba abanyamategeko batinya kuburanira, niba abacamanza batinya guca imanza, niba abadepite batinya gutora amategeko, kandi niba minisitiri batinya kuyashyira mu bikorwa, nta demokarasi bikiriho. Itariki 21 Ugushyingo mu myaka 2 ishize ICC yasohoye impapuro zo guta muri yombi Netanyahu n'uwahoze Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant kubera ibyaha byibasiye ku muntu ibyaha by'intambara byakorewe mu karere ka Gaza. Vuba byibura ku itariki 8 Ukwakira 2023 kugeza ku itariki 20 Gicurasi 2024 Israel yatangije intambara muri Gaza. Mu Kwakira kwa 2023 yahitanye abantu barenga 71, ikomeretsa barenga 72 ndetse inangiza hafi 90% by'ibikorwa remezo bya gisivile bo muri ako gace, aho ikiguzi cyo kongera kubaka kiberwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika.